What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Ebiani Bia, Ebiani Pabediti. Wow, Shenamna. Wele, Yamadia, Bia, and MBA. Ahana Sivina Pia, Bedidi, Eco Virano. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny Pay fee. Muminamu Johnny Pa. Na Hane Johnny Papa walk. You were East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station. Theophilus Anani, so we're the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, Papa, a church for our quadrant award, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And you're not a location, Abeka Park Junction. For number ne boasio, no one casa free. No more beyond that, and I'm moving casa me from one casa free. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For any adoption, Mema Obibia Aquaba Shonkon, Ede Eba, a Too Much GHS. So, Ghana Wahala Jumedie and a bre. Aso say Musum for money about Ekis Kappa, Mede Eba so more than Daneda. Ye no one winning say a year will may emu. And your mother dona and a quart a year so Daneda and self pro and a bebeto a year yapno so. Now I was young for another yam in a war air caste. Ye share a year crystal sum, any a piemo and susono a year and anonymous as some was said the nimno I a camel papa yes a yard yes a year a Christophone or a year tradition religion no a day a quack a quine be as soon as to a camel papa yes say no. Ayonkofa a dasa a sumno emu no emu ye aye din to the extent that asofo nyina ne say one more eben ye ahemfo ama ahemfo so etimi ene wo mu di dwuma ene wo mu ekọ eba emanu eye yie ene nyina ene se me no wo ekase the chancellor at the Emma Abiam University, Reverend Abiam Tanso, for a year English the amount from more traditional area form Potamo furniture. One more estino a year and Koswo ehine. Na hinia one more ede amano as a year development chief no and announcer amadu donan so etimide one more ensem ababeto a year abontia one more e kasa ede efa hu ni se there be enyoma bi enkoyi enyoma bi entwitwa so study one more e dey epen one as one so say e was se enkono na ebiemu nso so no one more hwe empanifo ni year titiriwa Womutimi koko piemu ewo dwumadie no ase ensusu a na afi amabinu nso adwan yo montanta se enye se ye sabia ene na chete funso bia ni huti denti ene wo se ye ma ye dwen eye adwen foforo bia na se ma ye hu ni se eye bibi boni bia ene se ensem no ye bedo eye emu esuko na enye eno nso enkwa ebusia form mene wo ekase ye papa Captain Smart Edin Simbi ababetu ejam achete nsem a wode eto abonten no wo hwe na wo hwe se de nyoma ekọ ewo eye African countries no emu na wo hu ni se wo mo leaders no ahwe na wo mo ntutu wo ma no mo nsisi eye European counterparts no wo ma no mo ntomu pa ediam
ye situation no ebekọ so asay ebekọ so amachete ebejicha esansem woman yi mu hardship ai den no machete no mama ye tare wo woman yi emu wo buta why na ye blame no for the hardship in Africa ebiemu nsusu wo chema na se emepunu anka wo mo ne se wo wie adwuma wo wie school no wa ba benya adwuma yi say unemployment rate no kwa na ekọ eso wo bi be wie tertiary no wo be wie na se adwuma eni wo no mu a wo ba ye opportunity bia enna ho efa emanity still na se wo ya wo ni atete suffering no the kwa na ekọ so wo honum se ama unemployment rate no kwa na ekọ eso enti se African continent no wo man hwem no wo man pe bibi amfa anya na se wo mo de emebu no edachi eto wo hamo mo jeopardize the life of the youth no pa ni nyina ejina the lack of job any wo manimu na no de nsem kaye no ekodo de kokoti yese by 24th of December one hwe na se cool bi betimi akoso one of the African continent no emu na ensem we na dodo na enabusia yabone bede se mapo hina boma yede eba aba somo enunti se eneni dedi kan ya wo hwe ye channel yi edemuso so eka ho oman no se ekoyi oman no ekoyi ni nyina nyame ekasa edefa na sofo eso enunti no ya papa prophet Bernard Esiem oda Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano enene yene no eba betwetwe enkomo tikan ho mbunra na kache na yemfa komodidi no ehwehwe so sene ese na efata odifo yebemo akwaba Jesuska bibia bokode nyame adom ho odimpa ne yeda erade ase ewo akwenya ene adom a wode adom ye ene daye na ene ensem ababeto yapno so aganafo womo dwen womo ho agese womo ente ase ene Kristo som asese no ye ne tete som no ye beka ne se the traditional religion no asese say ne sa in Kenya ne nkabomu na eko so ebinu ho ne se emboa ebinu nso ho ne se eboa pa because de enuoma ebetoto na kwamu ebema enuoma so etimi ada na akwan so se ne esem na efata ni nyina ene se ye papa Reverend Abiam Danso said the year nim no sofo panyi ebiem nso so wabie tertiary school and just a warrior row enkofo wo honum na English amranfo mo honum no wo mo hwe puntu nyuma just papa yi ni ebiem bo a wo bo enkofo scholarships a wode ama enkofo won potem won mo oyin ne hwa wetimi se da bi papa no wo man no empuntuo ehu ehia no wo man nkanko ehu ehia no won hwe emma bibi enyeden entochema all the time o hwe se enwoma enyeden enkoye ntia no na nam som emma agese ahemfo wo mo etena ase no wo mo yo madwen se se obi etimi ababa beka ye ho wo mayi emu anase ye kuro yi mu na se o man no mpuntuo hu ehia no na so o man nkanko hu ehia no de enya adenti ena ye di ahenie emmanuel ense enyeden emfate no na namsom ema paramount chief edema English among from ni kwashi goblo the fourth wono so etena ase hu se de bi ye papa yi Reverend Dr. Abiam Danso omutimi eden koso hene emana na echese ese efatane no na namso ema chese omubodwa na womo juzu chese ye papa yi osofo otutu ne ntoma ekokotena ase ma ye hye na henche te se enkoso ehin na nsemwe ebinom adwen ho a womo ente ase odifo enfunso bi wo ho sesofo yesi no ohene ana sika ma menchia motifo achichi ne benche ye binim se as osofo de se wadwuma so ni pani na se wo ye nyoma na benefit society and so community a ye bo aba so ne se wani munyamu a ensehwe but the moment ye be enstulu and say mind you say ohini bia and say chieftaincy bia wo ye den be rankunya dem so what you say Acts chapter 13 verse number me find say verse 15 ni kono Bible say eduru baabi no Samuel ekosra no esi David ohene but what you say na David nani erade ni san or the heart of God into the erade timi ma ye yakosi David hene
na enumu no emfunso ni hu but emfunso on one se Bible say 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 17 os esum ni ha ni twaka sikati ase enti no yenya ni no eye beyond unseen wow eye enye wiase ahini Ewurade betima na mo so yempuntu dwuma bebre but ya hini ni nye wiase de but what you say Yesu Kristo ba asasi so no obeye enhwesode de mai o ka kire mo say my kingdom is not of this world senka of this world and kemra mo che me no enka osoro be ma asrafo ba be gime or in point to say me amatima che me de what you say come nkonfo so be rebel but because a Kristo for ya yin ni nye wiase de nche no the moment a osofo ebe jai na yin ye wo Kristo mato no ba be for wiase yin that means he or she is not meant for the heavenly osura hinie okay zikati ase enti no ahinie bia Ewurade ope quality enye quantity what you say enene asofo ni bebre nam esumase edi enyi sika na mesumase edi enya ye hu se tam wow ena obi kra ni nyame na oni ho obi fra ni nyame na oni ho enti sa na ye anyway no me de how come so ba be simi ohini a be yi sikati ase na se Bible masofo ye ma wo ma hini nti enti na se etimi akoso o Bible ni ese the Bible na na monto ni di dwuma dia eyamfumso ede ema yen se ye begia sika David was a man after God's heart okay and enuma David standing here and as o stood begins no unimaginable sikati ase akwati se David hwe okun oni ya Goliath kokun wow o twene ho kwa wonti ase esukonoma no atimi defeat a whole giant or in ponkwa so ntimi oh eno no twetwe nsenkoma Awurade enti no o hwese o sine hini a ebe boa ne man na empanyampa eboa ne man but what you say but ene edipade hu se wanye sika yempuntuduma ansa ne besi no hene anase o twen amani pene nyadwete empanifo ne bubade won eburo bebre ne nkokọ anya nena chom do mani from career sikari tao ti apuan ye si ohini a ene ne so nipa fe ewiase afefe de ni ewiase ne gie de hwe bi se papa ka chire kwa miapia ye ansuru no ye papa reverend obofo ye si no hene but what you say but ye Kristo fo nya hide ne wiase de enti uye nyame ba anaso nyame bo ni nyame de sie na se wade ye bi so mpanifo ani a obeti mo basi nkonya se de esi nkonya ya wo mu se me bua community no me ye adwuma atere me hiem atere me nsam but ahine we die obuo ne ani die mu me de to ba ne sanso se wo bunana no manim tia na wo manyame kura ni age wo so samu o se oni obia ani twaka what you say on fa ni mo nyam mu obi enti wa a kingdom minded ya yin no so nya wiase de and wa appoint you as the prophet ni bishop ni apostle enti wo ja nyame ahini ato no ma be fa wiase de so on case wo ja nyame ahini sika me ba okay the moment ya wa kwa kwoti wiase ahini wo be gu nsa wo be komponya dem enuma bia eni kwanse be mo aye because wa ji wiase ahini ato but what you say a Kristo for ye musa yeah make us ye ntwa ponche but we are saying ye and the kingdom of heaven no Kristo di moja beto ya boden sika what you say enti no onfa hon for e wiase nyoma e wiase na kono twam enti say a man of God enti be claiming a chieftaincy title and I say o ti bi ji wiase anyetuma how can you be called a man of God again? Yeah, because unse and the nipa eradi shire nipa or expect say unshira no shi adoma chede. Okay. So bi sika. Yeah, okay kan 1 Corinthians chapter 12 verse 14 ba or say sikanya e adoma chede. Say ya mere prophet miniska enti wa do musika e adoma chede no. E was somebody who dey be boa. Na ya the gift of the prophecy e adwuma kwa nim.
o de boa na asɔre ɛma na asɔre tumi sɔre gyina obetumi hyira nipa 5 wa so dem ni mo pagya asɔre de sima konkon bibia beba mu bia you sponsor it because Awurade am that gift of acquiring wealth on this earth and the Christ for yenye o man is scarce there ebi kire social media ebi ye ho and clear the minds of Christosum obi was scammer ebo a wo te ne pampan but so be pagya nyame ahenie ama nyame ahenie akonkan no they rather backbite backstab ye you are siakene ye ofro kwa de atwe san and kire ene papa mfa ye ho sikati ase enti no se nyame ni show na obless with wealth it doesn't guarantee you say kowiase na kodi wiase ahenie. Our God is a prince of peace. But then show more blessing with excess of money. It doesn't guarantee you, sir. What the woman for the we are saying, your man, Debbie. Now, Odi for your share Bible, man. A woman, one more a year, yin, and Yame, or Namo, so Cassan in your man. Ebinum Yahin, what I am from the boy a year. Sikameba, I didn't see Elijah, I'm Concord. Emro ne ba akonfo ba di fosia ya odi fiti wo akonya na se na obi enya available man ya enya akonya wo ya hinie ne eje wiase de o se e betwam asase nso akọ ahinie be na ba wiase a ebetimi ne Yesu Kristo ahinie atentam ubedi ahinie tete Yesu wo kọ no bi aba beje onu na ahinie ti mo da sa eti me ba o kwanya se wotimi de ne ma esi eye emra Samuel Awurade appoint so nko anointing David do de bi na Israel man Awurade ne see him mom but they told a divine no mu see him say they don't want them again one more person man ka say see omo hene na Awurade twe ne ho ma nipa akwanya pa to ati ase enenu ne bra ya bre ya nba begina opompo ahini ato adidi ato but enye ani kwan se ba ne sa ye ya ahini e yo so de intina che se ukoya sofo na ye si wo eye ohini anase ye ma wo ahini bi ahinche bi ehya anase se ye ma wo dwumadie bi na wudi no ewo eye ahimfia enu ntinu wunya medwuma untimi nya na because ye hwe ye papa reverend obofo oponse ye si ni hinya yes to na sofo de wokoso a ede ye enti den ne si kwan meme de minim se sum nya ni twaka so what you say sum ne ne den enuama ye de ma abosom rituals abeyi wo nkunyadem enuama de bechichiri wo nyina no na no mu nkunyadem anye abosom dem a eye nkunya tuntum nkunya fita ni nyina begu nsa wo so e de akere se ya ensure you as a king okay but nyame ahini no Awurade appoint wa ye wu nsa ye ntwa ponche patriot ya say it from the ages of time Awurade appoint ahiniye ahimfo e de man no edu ba bia mo so mo mpa na Awurade twe no and ewiase the god of the world Lucifer and his kingdom ebe ginem patriot ya say ye won so bebre na dida da man ganem ye won so we enso ni nyina tu meeting uba ko twa moja gum e de akere se nana modise ne esi ne hene no enti wo mo abi amomo ano na osofo akuta Bible yatwa ponche gu so are you okay ye anasi esi we wiase ahiniye are you okay with that me bawo yet let's call a spade because e wiase ye ya ahowo nya manfrafo ye betwam keke but what you say enti anima bi wo a e wo se ye think twice ye think two you cannot serve two masters at a time but what you say Awurade akandida untime nsoma mo ahonya na basum ye Awurade ma mo ahonya ewiase the excess of money into the moment our year or so for penny ye be ma ahini bi na tete nyame honhom afiri so untime ndi udwuma se nyame nipa bi mu ana enu de etojo mo a because me bawo because me nyame ya me som no the Holy Spirit among for him say ya som no oye nu nkuntwini Awurade ankasa oye nu nkuntwini enti ontwan na ne ba odi ade ene adese na mfomo na nkwate aponkoso adentia we don't know our place in Christ Jesus ye adese ni aman edi ma Awurade ba ene eba no ewiase sidifo ne eba no ne die ne o menchen
ni bibia ni minchai okọ Yesu cha okọ ka kire se wa chiro se enkoto ese ta ka kire se koto so nam wi asa yin nyina be ma ana meboa e wi asa sika nyina be ma Yesu ka sha kire se ya chiro se koto so we wurade Nyankopon ko a pa cho atia se obo ade na ese and we don't bow to any and the last gods abosom me be se be bobusum bi adi wa because ye ni omuni twaka principalities the powers ye ni omuni twaka patriarch say and you must show diligence, you must show respect to the Alpha and Omega. Papa o som ye me fe me ni ko ne rade so di wa no Kristo di wa no but ekoyi opposite side na o sum kakra e han kakra motu mojojo obefu afa nanum na Bible ya nso se ani yenko wiase afa na nyina akọ cancer mpaka no fanche na wo mo beje die na chese abo masu e de ahye eja oba wan kase yenko si o mo aheni o ye me bawo yenko wiase afa na nyina enko cancer mpa wan kase yenko nko si aheni odi for maminzi ozi yenko wiase afa na nyina mpaka no de se ye beko ne akọ kan ai ye de ya wo ma yira no so wentimi ambe wo mo obeda atwe wo mo enu na se ya woji ahenie no no ye na adwe so okay me ya sofo nenso so ahenie no meje na me nam so na metimi ede eye me nya me somo no ana se me nipa na obi a me submit to nya me na me ye de me somo no obo soro nya asase no se de ebe ya wo no so oba obenya eye nipa wo no so eba se de onye den on hwere eye akra na obenya eye ne masa ne nse no na enu nti wo no so je ahenie ni tum na wo nam so no wo de sakra eye wo ma uhu ni se eye enkabo mu a eba eye ekristofo ene abosonsomfo anasa ye ya wo ma yehu wo mo se wo mo esum eye enyame no uhu ni se enkabo mu mu ena ye de ka wo ma bom se de be ya ye nyina ye betimi age ehunu se nyame no oye ba akopene ye nyina ye sum no ti we de se nkan boni bi enim sika untimi nkan Lucifer any Kristo momuda they are two entities but what you say the Bible say wan ba ma papa for ba ma de bonye for na so ba ma osu wo mo osu mu but o de ben so no be fa so obetwe ona ma ye na de di me ba o de kire say we have the kingdom of darkness and we have the kingdom of light eye heaven or sura hini sa afana banu you cannot serve two masters obia agini hudi so aben obia agini hu so owotumi within the realms Satan so owotumi within the realms Christo Alpha and Omega odi ade oye the master of all principalities and Satan so ntwema no Satan say we are so conquer moja ye twama Kristo sika sinapa ye hwi onkonya dem ye hwi ma Kristo wa tro se otiri nsaguo enti so kwa the vice versa e ko gina se odi na wiase yin atwe akrama no a fallacy. Then you don't respect the God that we are talking about. Chechebotai, the rock of ages, you don't respect him. But what you say, show respect, show oblivion, show zeal, be am from papa na, uye na edwuma. But what you say, adentina beka sa o de bosom kotwe akrama Yehowa. Ye, o de yi maame wota, sika me bawo. Maame wota kotwe akrama Yehowa. Odi fo mfa abosom nkonko. Na enkonya dem ade no mkoye wo ho. Se onam so ebia na enkonya tuntum dem wo ye kwa dem ho. Ebia na onam so na chese ye ko frɛ nyame ho. Atimi ama wo ma nyoma bi sei enye nyoma bi sei Bible kaseti ana. Debi sika. Wo matimi asakra e de afri. Debi eye falas. Ye wo abosomfo wo matimi asesa ba eye Kristo mu. Eye wo firi sum a firi sum na bra han. Enti e ba ne se no mutimi firi sum eye ntie che a wo mote ye na ma wo mo efiri eye esu. Ya na wo sofo wo sanko sa sum ni mu a. Akọ esum wo se ehan kokopie wo no ma ehan ni hire esum. Enti wo ko we obetimi ahire ama waje eye wo ma firi eye esum ni. Ani ese no ono anu sempa. The body for the bia wo se yentia eye. Ya dio. Enti ni ma se Kristo ni wo ko eye esum mo ekokọ hire ma wo mo hunu ehan na ewo mu na na. It is there. But what you say? But untimi nkobo nra nkonya dem. Enkogu nsa nkotwa moja emfa mu nana ma bosom so ana se nsone so. Now some Major what say I am a man of God. A force. And then a Christian for your fire him to and shot ye. Sikati say, any party yen in your man. What you say, Bishop yen in your man, Apostle yen in your man. And then shall round kunya them.
enwoma ye bom pai against no say what submit ho dia mom ye bom pai tie ye fi abosom ye fi enkonya what you say and ye bom tuo pedwa pe fayo and na wie wakwakopo mu ase e dia mom. Are you part of the kingdom? Okay. What you say you won't come right here in your cry. But what you say entino eyade bia ene nipa ne mpa no preka because esum ni han me kuta bible there is no way me fashion akwakogu nsa eye haram e de ma me som e farasi enti Kristo so pese ne manyina ye se de o se ye no what you say osimu ni wi ase kanea ye nso kanea mfa nsem paase ye di si konkon so e ma esre me nipa nyina hu se entine nyina de da ye ye du go for many party so e che be tie wani munyam so what you say for ma ho kwa ma yesi hu na je se tie wani munyam so woni an munyam bia wonyam mi bawo the moment a wo sofo no wo ye awrade ahenie ni okay ntu wo nya ahenie foforo bi ahenie no wo di da okay enu ti ama bishop prophet apostle evangelist pastor teacher oye an angel to God. Micah chapter 3 what you say verse number 9 eba oye a kingdom to God ankasa odi mano asemu fa mu ni pedua nso sa for de ati ase e na de akowura nkonwadam akogu nsam abosom but what you say say ye nu adua no nso nye so abedi bi okay o wi a wa ba be dry fasting o dada ho papa m obefe wa for nanum na yenhwe eye ebra ne dwumadi no ekoso no eye former finance minister ye papa eye Kwabena Dufo eni ebiemu ensoso general overseer ede ema Alive Chapel International ye papa eye Salifu Anwako ekobi ebiemu ensoso eye prophet Kewa ekobi minister ye Kwesi Oten enso koye prophet Kunchacha ekopiemu ho ye Kwakumenu actor enebiemu so comedian DKB any other dignitaries ne ahemfo a wo mo ebaye na se wo ka se ohe osofo eni kwan se wo makwan ema yesi wo ni ye hwe ye papa Bishop Salifu Anwako a oyiwo bi a dodo na respect no dodo na ebu no Bible yi osua kwa chire owonimde de efam enti ade ye nyame achiwade obetu na mo nse wo ko enti anse eno na emagana fo hu ne se boni bi anim se obi a oye sofo ye ma no eye aheni a emfunso bi a enyebe enihu because one ma nyame omo astati nyame sikabe ba onim se oheni bi a wo ne konfo a one ne nam ana se kro bi a wo ne konfo aha ena wo a wo ye aheni udi ma Kristo no wasabiti ho sika ma menkenkan kakra eye 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 to 18 etifia se ose obra woni abosonsomfo ntem ayonkofa tie nie o obra ye ni abosonsomfo ntem ayonkofa mekenkan ose muni wona wonyinie antwi nkonu akro twaka bain ene datenene eni amumuyoyo ose anase ayonkofa bain ena ehan eni sumwo na kuru ya bain eni wo Kristo eni Biliam ntem anase chefa bain ena ogidini eni de onyini ewoye okay 16 ose ba ko ya bain ena onyankopon asorifie eni abosomwo ote ba ko ya bain a man of God now and two as a chief what ya meba okay now ba ko ya bain ena nyankopon asorifie eni abosomwo na ye onyankopon a oti asyen asorifie ti wawo na ye nyankopon a oti asyen asorifie se die onyankopon aka se metina mumu tie die o se metina mumu na mananti omimu na maye mu nyankopon na maye me man enti monfri wo mu na montem ho Awurade na ose na monka de eyefi tie o na monka de eyefi na menso mejemo 18 osina mayam eja na mayam ma emerima ene me mama Awurade tumfuo ene ose ene da hon it doesn't guarantee as o clerical
o pastoral title ye da wo so pastoral ti ase enu nti na bebre be feli nyame no Bible say emeni kwa wi ya bebre do anu bejo. Okay. This is the science because as a man of your caliber, you are in a position to suppose I was so solid as I am. Or sing Yankupon Tumfo and Ossie. Or Yabosu for one time and your fight. Konya baby a good snap. Your friend a reas to me and penny near cabrete a diamond to me, Mama Yapation. Yeah, you are bushing in the mom's cigarettes. Now, as a man of God, you are controlling to this lesser box. Then Alpha, you don't respect that Alpha. You can't just say. Now, or do for me, person mentia see you. Or you say the work can be to see you. Yeah. Me person mentia say. International say, yeah, say yes, will be him. Now, penny for no so call, yeah, almost so call, almost so from so woman cook up. Maybe the Bible said you need Papa and wine and dear man. Now, Bonia Ketianity, you know what is right. So what you say, you know, as an individual, you know what is right. Now say, I am woman, ya may a person one can or Mammy, I hear you. Okay. A pie to tap. I hear you, you to me come home the Biarada. Ah, the kingdom of darkness and the kingdom of light is ya. Baku di Vitibaco. But the Bible said, baby, you shoot on the hyper. A high rope and a sugar Johnny. I want more calls that they obey soon bet me a Johnny. And yes, so many Jania. Now you see one Casam Boni Baco here. What are you supposed to do? Okay. You preach against animal way. And you see a condemn you, but you preach against. Okay. But what I say, yeah, I hear him, my Edima Christo. Yeah, just a Christo, I value ye. Or be a woman in Doba, yes, Christo, didn't mocha. I be a pattern yamau. What to our body? Every bushado to them, and you are supposed to show oblivion to this man, who show respect, dignity, and honor to this man. And you are accident. Any papa na man who can't care, a radin accident, a brute that you felt now, Papa, a radiate. But one was said, because you don't know the value of the Christianity trend, and that's the Christianity as a man who knew. That's what I say. Yeah, at this year, and the papa no. And the woman tell you Christian, me papa your henny, me dear. Now we should not buy accident. That's what I say. But you don't turn around and backstab or backbite. What I say, or he didn't want 1 point or didn't want to our body. Now it's our backbite. The Bible says, I'm ready to query ya, baby, a drown better your man. And one more know the seasons and times, and also more money down. Okay. Yo, now, only for whether ya twa a year, some no, so and no. Yeah, Papa, Captain Smart. Waba abontin Eddie and Sembi Ababa to a giant, and so I'm just say, Eddie, I am share ne a year and Sembi Ababa to a year Ghana for the Dona emu. Just a name someone what the air to a year a John would you say, likely say, cool a bit me also in one of the African continents, no, by 24th December. Now, then, so much as what the air to a year a John would say. A year African leaders, no, one more and what. A year will mine no economic hardship because we him say and son will be better a year will be so cheap and also be na adwin say obeto will be so rent not just say ne ho enjo no e wo baby a year wo e na enwoma wo buy ya na so wo be ka che ne say wo be yin e bia wontimi nyi nto wo ne say wontimi nya de a ye ne yentimi ma wo so wonye den wontina eye e ho no ma wo ndi den na ye so ye nye de ye ndi eye ehia eto wo ne say because of a year the economic hardship any epiemo so ekwan a eye ye mpanifo ana say ye leaders no wo mo ewe so ebu eye wo man no ebe ya anka wo mo entutu wo man na mo ensisi eye European continent no ana say European counterparts no wo man na mo ntom asin say be ne sen e na obi betime wie eye tertiary na obewie na just onya adwuma enfa enye wo biti eye adwumadie bi emu aje say wo bokro no corruption adokro no kata se shepro ye enso still nipa no eda so et won enti wo hwe se de enwoma ekom na wo hwe eye se de emabunu no ani abrem because obewie suku no wonya adwuma enye na obekokopɛ obi adwuma na ye bepe bibi kakra bi ede ahye eye nsem
ache se boso me ne beso na sa sika ni nyina no asan so ayeden asa e de fro na je so okoye anase wo baye enti eno ne sa no e de ni bre eba na wo de enfoto ho atuto ye na che se wo hwe Guinea na nsei de si wo Guinea any ebiemu and so Mali Sudan any de kan wo say a clear manifestation of what is to come and ntu hu ne say ehu be yin pa sempelifo ebesesa eye wo mo esu ene wo mo eban na ye ne nsam a wo ken a wo di ba betu idwa o kan no say krampo be wetimi atimi asa hye date e de kan wo so on the 24th of December yan hye ku ebekoso ewo eye one of the African continent all those one bo eye edi no ne nsam no de na betimi aka fa sika me de mi se wo hye enkontro eto omani mu omani bo a wonsu timbi but what you say me de oye a media person a wa ye adwuma na che enti ansa no beba out aba be kasa nsense mu na da means onim fact anase secret bi a wonya ne nan gina so but me de I will not buy the idea of Captain Smart the enti America ne say se wo so man moa onso ti o man mu bi but what you say e na Ghana ne e ya asundwe man just say empanimfo no ahenie no we ba opese oya na Ghana fo ani so no but what you say enti ne de we be ye no onto aso e na we nsu ba opese Ghana fo ani so no de obe we be ye ya o chi kwam onto aso but for me it's not the best because you say enti be kasi we mu nyina de enka for me ye mompa ye mo man mu e de empanimfo so ye sire wom mu feli mabunu no pa you very serious because terrorist attacker ekosu nyina mabunu na because hwe ya wo ne atenti a wo fam suffering na wo wura mu na wo hwe ana je se me so me mpeke amu bi na me so me nya de ntu nti na ma wudi adoso no hwe the rate of fraud anase sakawa gaga na ko baburu ni wi adwuma o sabiti application kwa ye mfa no wo yo ba nso agese ye pia se ho ansa nya fa woduma so enka ni papa mfa mfa man no anko man bi ti se Kristo so man de e ne be lake ye wo gold ye wo bauxite ye wo manganese ye wo timber ye wo cocoa eduma bebre enso brad ye bre ye sanso oil come man we are so blessed in the hands of God and not in the sight of God we are so blessed but brad ye bre ye maburu nya adwuma ba akufo diska ni nyafu oni ni fiefo near tabri near the good account the foreign account yes she please just look at all this and because when you are tenefie ma se bia for you buna nkawe for account what you say and you pay for is time say wo be twa se bia dia to amaye because owie school point na onye adwuma nya de no ba be ye obekọ akotutu akobokro no and the police for so aye wa ye chiwa ba akodem obekọ akoye floor obekọ akodu mu pa moja e de nyisika police for chiwa ba akodem enti ye mesire mpanifo no wo mu fo mo na nsi fom enye bibi mfa ma mabunu no na odifo yen hwe enu ti na ndisi fo anya abri no oh yeah o mani abri we enya ndisi nkwa o mani nyina na obi ani say there is a lot of hardship in the country o mani nyina I was here ye kan kure enya ndisi yaw ani ayi ye kan say ahumia what you say enu ti na wo ka say yes economic hardship wo mani mu dia na say kuwa na mobo it is a captain me kai pa kufuado ba ye betu abama no the battles of the law the battles of the law is of the law and the is of the law ya chichi asofo ni edifo gumi and the is of the law and now man Ghana so ye Christian nation enti Kristo so ma chichi asofo gum chichi edifo gum a ye enti anu nyina eka ye ne oh sika ye sha enti anu nyina contribute to the coup na sika ye sha because oshe dia wo peno na wo nye mfa ma no dia na che se wo se wo sika mesi abato beduru ha ye nyina be hwe so bie kuta bible ye kwa akoto aba e de nyina ehu de course ntie nyina ye hwe ye nyina ye hwe e Kristo so ma ye hwe wo se na no Pentecost for sorry o mo kika o de course wo mo peni sorry a sorry
eche du mre bi o sa empanifo reshape ni mama ye Christian nation more than 70% of Ghanaians are Christians. It's a Christian for two abanwa. What you say? A baby phone quantity to Abama for mini. So what you say? It's a Christian for you talking about your twaka. Oh, your day. Now, odi for denti na African continent no yen na sawo hawne sanyoma we nyina ekoso ewo ye kuta adwempa. Okay. Ye kuta good mind e de ma yenua. So what you say? En kamen fa sem na ni si ba asu. MPP mpanifo wo akwanya se enkomo bua mahama. Do oni ni ministers enam. But we chire ma adwen e de ma papa no. So what you say? Wo be tie mu. But and the way back, or China, no, we are no, we are Cashay, no, we do atom, no, we do atom, we are the course of parliament. Sometimes it's one of the TV, may sit to be film. Penny, where do we atom, where do we atom? On my belly, MPs, or my members of parliament, and you might put all. It's a naughty baby, or say, Ghana, we are filled ourselves. If John Superbiano, Cobonisis will be near the oil and one oil. It's a slim penny for one. One nobody in Mukai, one when you be, and shall super for mentioning man. Beg ye, and ye, until Usha said, a year or my ye, and your ma is the air core, nay, I want you that air coso or a mebruno abra boma. Is it likely, say, cool, no, a bit me aquaswana? Yes, Papa, or media force, or try force. How can you say this? Ye bomb pies a gun a betum ponsika. Ye bomb pies a radium Ghana mobo, a bedroom Ghana. Oh, for there you only penny baby school now when you there be and no watch ocean and she can know who makes my fight for only pana or brand in the right. Baba Castle Kuba. Oh, my bed, a person Kuba mine. Kuba, there you Kuba only new member. And no matter the Brina, you come the power to a body human, but Ghana, I am Pesadio. And it's the Kufoda appointed down Paris, some for Nancy for no way in Uncle. But we don't speak like this on radio and TV. We are disappointed in that man. Hey, oh, yeah, sometimes it's when I'm ready program. Oh, Mr. Quetty with him. Yeah.